So hello bara ngadi ba jike temta ngamut manai pe ba ka Dsc Eas Khasi kelapan mi ya result jong ka exam cleaner su par ka ba pelong men kaso tarik kata ka Valentine's Day mo tiang ni pe ba ka result kini kin nomor ki ba pas ka ni exam ma ki ba yo ban thau ya ka ni ka local language okay te ni ko nomor ni kong dengan kong ngumpul dong ba ki ba pas ka ni exam kidan akan dari apa sa live arngut ma kapos ka ka sa tali te live arngut ki ba sya khot sya next round jong local language te kini ki bisa khot phila mi pe yun nomor ma 100 nyo khandai 10331 10375 10440 11175 11810 12093 12814 13164 13193 13227 13815 then 13915 13965 14212 14944 then 15226 15438 15512 15834 nangta 15890 16042 16565 and 16778 nangta kini 16796 17094 17646 17909 nangta kini kawai 18501 18635 19611 bat bakadwa de 20255 mo te kat kum kene ka result ka ang ba kan sa kala kalong wi chuma nak katin kasi ka ba kan dai pa mak mo ha ka ba phia den ka ban yo sau pho mak kana mon pas kan exam mo te ya ka tarik jong kan exam en sa pelong en sa pentip paradin te ki ba pas kala kalong wi skin sla yo ban la nam ta ka practical efficiency test komut ban practice kum no ban sering mo te ta kum ni kum le sibon ngadai ba ji akan men ba pin ya yo ye ka result okay